Assalomu alaykum hurmatli Mustu YouTube kanalımızın katılışları, bizning görüşçüler, жылқы suyuvchilar. Bugün biz Noqat'ın mal bazarındayız tuğanlar. Bugün 4 aprel 2021 yıl. Mal bazarlar köpten beri gelbey kaldık ele tuğanlar. Жазғандар көй отат, mal bazarı tartıp koyduk. Biz başlayalım. Birinci ушул көк аттан баштасак. Акбар кандай? Жакшы. Кандай İşler boldu abi. Seninkinden başla ver la. Oldu başla. Kança doğdasın bu çekçeygende? 250 kemi var diyor. 250 doğdasın. Rossiyadan Suez içiyor. Kaçan geldi? 22 bolup kaldı. 20 mı? Poniler gel otağı. Geldi. Kança poni var? Az biri öyle kaldı. Ha böyle kaldı. Kança doğdasın poni? Poni'yi 100 binden 90 binden sattım. Oşunca kımbat boldu da hazır ha? 100 bin dolardan geldi. Rusya'nın kayerden geldi bu? Bu Rusya Moskova'dan geldi. Moskvadan geldi. Bastırıp koyuyor ha. Moskva jaktan gelip turganlar. Hazır bağısın. Ha beri kaytırır. Bunun yaşı kanday Akbar? Yaşı ake 5 yaşar. 5 yaşar mı? Mingimes diyor. Mingimes. 5 yaşar ekan. Arlovski emas mi? Arlov. Yok Arlovski. Arlovski men Smeshin. Smeshin edi ha. Bazar qancha qildi? Ozal 165 bin. 165 mi? Tüz alttan tüz. Buna getirenler. Akbar numaranı aytıp koyçu. 3'te 5 milyon eken. 3'te 5 milyon. 15, 15, 55, 55, 53. 53. Oldular da ne kaldı? Buna gel dostlar. Akbar'ın numaranı çalasılar eğer at cevap kalan bolsa. Dolar qancha olup kaldı? Dolar 3 milyon bolup kaldı. 3000 dolar olup kaldı. Oldu. Dastavka vardı ya. Dostavka var mı? Var. Xitay kaç? Ya Xitayga. Xitayga жоқ ha? Bunu da bir alıp koyalım. Ulan atты qancha dodasın? 350 milyon. 150? 300. Ha 350 mi? Ne деген paroda bu la? Rossiya, Vladimir Çaç. Vladimir Çatış. Неменен çatışkan? Arlovski. Arlovski. Yaşı qanday? Yaşı 4 yaşı. Жаңасы екен да? Агет onlar Arlovski менен Vladimir Çatış deydi. Аябай жоғын аты екен. 350 мың сом дейді. Базар қанша қалды? Bozar 200 milyon. 200 мың болды. Номеріңер бар жоқ па? Айтып қойшы. 0709 07 09 46 00 90. 46 00 92 ha? Қараңыздар туғандар. Номерлердің барын алып берейін. Сіздер çalып байланышсаңыздар болады. Арт жағынан да бір көргізіп қояйын. Оу! Мынаны да бір тартып қояйын. Атты қаншада отасыңар? 150. Жашы қандай? 5 yaşar mı? Mingü mü? Kayakın atı? Kadamcay. 150 мың сом екен, 5 yaşar. Mına gel usta taylar. Kulun mu bu la? Özümün tanış ülkemin kulunlar eken. Hasan bular kança da otasın? 170 bin kemi var. Kulun bolgonda oşunda birge çıktı çıkılek mı? Yemi çıkıp at. Mına berkisi. Жазға есептешті. Qanday attın balası bu? Жақсы атты біз hem алғанбыз. Algansыңар ба? Alganlar qancha oldu? 2 ay olup kaldı. Narkı qarası qancha? Арқа 200 milyon. 200 мың сом. Анын жашычы? Ол пішті. Жазға пішті oldu. Жазға пышты oldu. 3 yaşқа толып тұрды. Базар бағып отабы? Қанша қылдыңа беркіні? Беркini 130 milyon берішті. Нарқы қач? 120 milyon. 120 мың. Анда номерін айтып қалсан. 72 milyon. 0772 менен 61 61 91 ha? Мына кетіп андар. Егерде жауап қалған болса, чалып байланышсаңыздар болады. Бұлар Жапалақта тұрады өзі, Жапалақта. Көріп кетем десеңіздер, бүгінгі базарда егерде сатылбай қалған болса, Жапалақтан көрсеңіздер болады. Ушул атқа 100 мың сом беріп жатыр екен туғандар. 5 жаштағы ат екен. 5000 dolarga sotayotganim yo'q. Buni mol bozorda sotyapman mana homlo. Mana. Endi olib
Buna geldi onlar uşulat. 5 yaştaga 100 000 euro soda oladı. Taydın pulu kança eken? Güzel, yaşı qanday? 2 yaş? Ha, baltanışka. 150 000 so'm. Bazar qancha qildi? 80 000 qilishdi, ha? Taydı qancha deyapsizlar? 400. 130. Ha, 130. Yaşı qanday? 2 yaşar. Bo'ldi уже, ha? 2 yaşar bo'ldi. Qarapaymi qanday? Aralaş taksas. Qarolash, rossiyskiy meni. Allah aşkına bilemem. Bunu alımdan lan. 130 000 so'm deydi. Mingi emasmi? Ürgetimde. Yürütülgün. Azmaz mingi o'tadi da. Azmaz ançam çam. Qayoqni ati? Döm oyunu bu. Dom o'yindiqi bu. Nomeringiz bormi? Numar var ya. Aytib qo'ychi. 77 menen. 0777 menen 62. 62 50 kaldı. 50 ha. Mana kelsa dom o'yinini ati ekan. 130 000 so'm. Bozor qancha qildi shunda? Soda oldu mu? Sarı kıldı. Eng ko'pi 5 ming kıldı, 90 ming kıldı. 90 000 qildi. Жақындашып қалды ол кісіне. Жақындашып қалды. Мына кетіп алыңдар. Егерде сатылбай алып тұрған болса, чалыңыздар. Мына жерде туғандар базарда бір чоң бейлер түсіп тұр. Чоң бей қарастырғандар үшін сіздерге көрсетіп қояйын туғандар. Бұл бей бойынша аз малыматты алып берелі. Ака, бейлер, салам алейкум. Қанша деп отырсыз? 300 ming so'm kam. 300 000 сомдон бу? Екі өтең? 600 ming. 600 000 сом. Қандай пародадағы бейлер бұлар? 350 шманным Орловский arkadaş. Орловский менен тяжеловес. Бұлар туған бу, туған емес пе? Buna tıklayınca, buna tıklayınca. Жаңа ашма бу мына? Аз бұл жақтан бір чоңдығын көрсетейін туғандар. Бейінің чоңдығы ушундай екен. Азыр бойлары қанша бір сураптағы көрөлү. Мынансы туйлы екен, артынсы боз бу булар, а? Ha boğaz bu. Keçki boğaz. Qancha qildi bozor? 205 ming. 205 qildi bu. Nomeringiz bormi yo'qmi? Aytingchi. 995 0995 10 10 10 10 05. 05 ha? Mana aka do'stlar. Buna yechim ne bo'lgan? Ama şeylikleri, moşilet kelgan mashina. Aa. Makina kelgan. Ha, жақында эле oldu ha kelgeniне. 5 ming. 5 kun bo'lib turganlar. Nomerler aytıldı. Çalыңızlar. Boyu qancha chiqadi? 170 üstü ha? Çoğun bir eken özü. Anlıktan tuğanlar nomer alındı, çalınızlar. Ha, 100 de otasın be. Kançan tuğan be? 5 değil. 5. Hazır bozuk kısır mı? Güman boltak. Güman boltak ha? Güzel. Buna gel 100 000 sonra gel tuğanlar. Bolca kısır ekeni gümen deydi. Şul be. 5'te tuğan eken. Salıştırыңыздар туғандар, бейлер қандай болды. Ана бені daha bir сұрап қояды. О, бені қанша тұғыз? Бені? Beni 90'da otam kamar. 90'da odası mı? Boz mu kısır mı? Қаншаны туған? Yaş nemekin tuğanından. Екені туған. Boz kısırım bilmem. Белгісіз, а? Рахмат екен. Боз кысыр белгісіз екен бұл дағы. 90 000 сом кемі бар дейді. Мына жерде құлынды бе тұрады. Бе қанша екен? 115. Құлыны менен. Құлын еркек бұрғачы? Еркек ба? 115 000 сом екен. Еркек құлыны менен туғандар. Құлында өзіне ұқсас екен. Садыр ба? Азол ба? Қаншаны туған бұл? 4-sünde. 4-cü olası. Nomeringer var mı? Ayt koş. 78 men. 0778 menen 11
11 41 41 67. 67 ha. Aka dostlar çalıverasizler eğer alam desеңizdер. Nomerlerini alıp berdim. Kayaqtın besi ojo? Kırgızatan. Kırgızстанып koygan. Onda Карабайырлы бей окшойт а? Карабайыр а? Мына бе. Бейни канча деп атасыз? Беби? Канча деп атасыз? 130. Российский бе? Boş. Ош? Оштун бейси экен. 130 000 сом. Барыраак экен. Benim жақсы айттым, елге құрбай қалады да. Элге мынаны сурап атасыз ба? Наркы канча экен? 60 тода, мүмкін 60. Айғырдан тоқтамайды да, биылдан кейін туады да бұлар. Vallahi сенбіз да. 50 миңге ушул байталды сурап атат. Бул кунан чыкмады булар а? Наркы деле. Кунан чыкма байталдар экен, 50 миңге сурап атат. Наркынысы 60 000 сом экен тугандар. Байталдар. Мынакей достор, аттарға кезек келіп жетіп қалды. Аттарды тарталы. Ака, бул аттын жашы кандай? Жаш 4 жаш. 4 жаш. Кайердин аты? Жаңбазар, Исановтан. Исановтун аты экен да? Кандай өнөрлөрү бар? Үйүрү барбы же, улагы барбы? Улагы бар, иши бар. Ой билери 5. Бар. Бир бастырып коюңчу ака. Бары жакшы. Бары жакшыбы? Денсаулыктары. Денсаулык жегиши таза. Баасы кандай? Канча деп атасыз? 150 кем бар деп атат. 150 000 сом кеми бар а? Иши дагы бар. Иши дагы бар. Номериңиз барбы? Бар. Айтыңызчы. 73 менен 773 менен 78 81 16. 78 81 16 а? Ооба. Мына кетип ат 150 000 сом кеми бар дейт. Баасы 150 000 сом, номери айтылды тугандар. Чалып байланышыңыздар. Үйүрү бар экен, улагы бар экен, иши дагы бар экен. Мына жерде бир ушундай көк ат дагы чыгыптыр. Сындуу ат экен тугандар. Азыр бул ат боюнча дагы сурап берейин. Ат канча экен а? Канча экен? 500. 500 000 сом дейт. Тору ат канча экен а? Басычы? 150. Салам алейкум. Не oldu? Biz жаққа балға ойлап қойдық. Қайерге? Ынтымақ. WhatsApp'tan Роса гелен ат окшойт бул а? Ушул атты 130 000 сом деп атып тургандар. Бул жакта содасы азыр кызыйын деп турат экен. Жашы кандай экен а? Билбедиңерби? Мынакей сода кызып атат. Aysa azır kaç soda oldu? Kança ver açat? 78 mi alat da? Jaşı ne eken? Jaşı 8-9. 8-9. At derski at eken ama. Bakıyorum tartıp koyamam. Ha. Evet. Takıldı. Fotoğrafı tartılan. Resim yok bence. Mına geldi onlar 79 000 somga çıkıp turganlar. Hazırkı uşul atta ha? Bu kayaqtın atı özü. Mынау туғандардық екен. 79 000 som. Çırak eкен. Yukarı koy. Helal sen abi yukarı koy. Sal. Kaç ona da atlar. Yukarı koy. Haydi. Abi yapma. Ana. Ula kaçak. Ana ula kaçak. Oldu ya. Oldu zaten step get.
Ana bombe. Ekibinizden bunu verin ya bitti. Naked var. 80 bin so'mga chiqdi. 80 bin so'm. Ya maşına ver. Alma şu kontrolü doğru mesela. 80 bin so'm berip atganlar. Bu soda aliveri bütpöйт окшойт. Көрүп калгандар болсо канчага сатылдыгын комментарийге жазып коюңуздар тугандар, элдер билсин. 85 миңден коюп бересиң деп атат, бирок ага да болбой атат. Биз башка кулумдарды тарта берели. Кара канча экен ага? 150. Жашы кандай? 4 жашар. Кара байырбы же российский? Бишкекский. Номериңиз барбы жокпу? Жокпу? 150 миң сом экен. Taylar 40 mingden. 40 миңден ургач тайлар, а? Бирге чыкмады булар. Базар канча болот ушуларда экен? 36-37. 36-37, а? Мына келди мына ургач тайлар экен. 36-37 миң сомдон багы болот. Мусту экен алар. Тайды канча деп атасыз? Toyda 31,5 kılıç diye. Erkek bulgaç öyle. Erkek ha? 31,5 kılıçta. Vermediniz. Vermedim ya. Arkadaşlar 31,5 ming so'm bo'lib turibdi erkek tayda. Tuğanlar bugün taylar azırağı ile düşüp dur. Bugünkü çağrılış uşunu menen soňuna çygat. Tuğanlar salamatda kalыңыздар.